handak haibdi tang tramangada Manipur gi police na haibdi Imphal West District Police Commando na Gaidon Kamei amasung Publicity Secretary kogi UNC Stephen Sangkhui hariba myo ni si phakiba matam kuina handagi chatkiba kogi November gi tang amadi yauna indefinite economic blockade sada hills amasung jiri mambo akogi district status lauthokani habigi mayokta kaukiba akogi United Naga Council gi akogi matam kaktaba economic blockades na Manipur parja myam da wahalakiba amasung karigidam tam Manipur sakar na mase tumin leisli UNC gi makhada lebra UNC ban takodamni amasung mase illegal organization lauthokadabni haba kayagi Serekta last tangko mangada akogi Gaidon Kamei UNC person amasung Publicity Secretary Stephen Lamkang ani phakiba amasung makoina 48 hours ultimatum ama UNC ne pirkpa masing matangda kari oirakpa yage habigi matangda khanana nebigi tanjalo jage loina ngasi agenda Manipurda akogi saruk yagadaba lingsin bi guesting asi agi action right lingsin bisi tamo arun irenngom senior journalist tamo tram oxari and welcome to agenda Manipur aduga hek thangna lingsin bi basna former DGP Manipur Police Waizokma ozabotram oxari and welcome to agenda Manipur aduga agi hek thangna lingsin bi basna miham hena sakangna ba akogi senior advocate Manipur High Court khade mani ozabotram oxari thank you tamurun ahmad laksari si mayam gi intense pressure le Manipur government se antinen unless praja miyam snet laud di pau ekta wabgi pankhai si yodri faudri sarkar asna UNCC adugi frontal organization gra center gi involvement jawdadi ya de haidana khogi matam punamukta khogi thaiduk thaijin tromba even khogi studio simukta da sumanu kun amasung agenda Manipur gi kano miyam da high miyam do ultimately tangku manga da Gaidon Kamei amasung Stephen Lamkang fare locally bi step asi government na intense pressure dagi tangai phedana farak khalira aduga at last Manipur sakar to hum thoi habgi film se lakpatagi mamra kamani yingbini ko ye Chief Minister Ukram Ibo BC Sri Bo BC ma se manayam kalli habgi kano ma impression ma mayam da sule adu mana kalli kandi habna te adu mana yeng su political timing ai dare political timing ma barabar yeng ga ma gi kutha je muiwa changan da bagi oro di Gaidon Kamei pha bagi oro lairiba koi election gi kari gi intense pressure Manipur di double pressure ne phangni se demonetization gi kano si hanana economic blockade na maram oro go wadan le bas demonetization gi from the thau gi queue bu lep kadra paisa gi queue bu lep kadra hai bi kano mayam lakpa po chai kai the na kai da po chai phagak ta ba lekai da kai da sigi mayam ama lakpa sigi kano si da pressure si da mana taw iba move se prajada di pieni do kanga long yamna kuire UNC or mo any naga organization six na khoi chakhaw ji pairaga chakhaw mori se pairaga sanabagi pot ama lakrise ada tawbi ai democratic oiba magi aspiration mayam ama leibe adubu how does one justify that action economic blockade or mamang das kya han 1997 ki haura 2001 ki great uprising de ki haura mayam asuk kui wasida nagagi kan gi posida adum masida praja si hanjan thema laabne du there's a limit to tolerance praja si je khoi Manipur gi praja si yam tolerate to rahina khalle kanda khoina sia khoi historical common historical experience some of the praja tongan ma community sing tam thamina rakpagi adugi experience some kaina nin da bagi kari pot ma okay majority community mai da su yam na sound le da maduna maram maraga adu enough is enough haibadi praja gi mai dagi haibadi hawrabne ado finally government act to simdi praja na welcome to bagi welcome to wam to belated was akhoi gi thengi nana ka dole gi haibagi pot ama haiba ma lay adubu thenga basu thenga la khole ibase masigi kanosti welcome to thoi na khalle yam ngaje zadagi mulak sening si numin asimakta da High Court of Manipur gi akhoi full bench samna sip akhoi justice akhoi High Court ki kano yauna Ranjan yauna ko ade akhoi justice ko ti somsung justice no bin yauna akhoi December gi tang amo fau dagi hauna akhoi national highway singsi November ama asidagi hauna akhoi masi kaimta apan pi dana pa pi dana ba state government na lone singa tabni habigi rai masu takre masi even akhoi deputy chief minister na yamna harauna welcome to hoiti masi sarkar su kitang pangan ama leire ni ndi highway ofum phungdu pusu lei matang sa akhoi hantagi khaksina akhoi sarkar da kyam sapu se pi bazana mangon da steng se aduga hana sudum dai pone kamai thambini hoi hana kisiga khana di kenarani hana police na wanted taramu tamna ko
maduda paba ngaming ngamde adugi mayamum lekhre ko asoiba natraga sonba mayamum lekhre handak kisidi adugumba mayam adu yengaga ko na chu yam kanna hayaba aikoina pass to goder order se illoi the board di kanaroi kai basi koi frankly discussion to bada khaneba adu pass to bada ngamgada ba Meghalaya High Court na tariba cover number pong da bokota ba aduga dukan pamba license kak na bi khon na kegi ban to bu matamda moide underground organization amana to bujani aduna madu da ka dre da du tawni adu compensation tawni khoni haiba mayam lakpa Kolkata High Court ke leiba adegi Kerala High Court ke horapa do amuk atheng bada Kerala High Court na ta gi bu amung leiba punam masing matakta cha haide 1997 98 ta Supreme Court na Kerala High Court ki matang degi koi gi ban amsung economic blockade hartal asina chingbache ban like situation chingase masi illegal oigani unconstitutional ni haina lokto kharabne aba adu oidana lokto kharabasi gi matangda koi high court na machu so moto da lokhaning bani adu so moto bhawba lokhotpa bhaw yabne aba adu hana koi marub RK Joyce na idana chawgai jam lerte gi mana 2015 gi November mari adu hada thabani matam du su UNC na mitarani economic blockade hoyaba from 2nd November to 12th November tarik amani choina repsoko adu da tawgi ba adu gi marak tu thabani aba maduna sum chatharakpana hello court ki process te khar sang bani na aduna sum chatharakpa kansida handaki November 1 degi tawrak matam sida koi ge matam kaktana tawrak matam sida su usiki hariba case chi pending layaba Raidi division bench amana justice quotational uchingba noben ge saba bench amada haribu mam si channel revoke ching yaubi haidana ayak haire aduga te topa mari manga taruk amasu haire raga adigi Meghalaya ge tawgibadu maina herna sakti lainana ba koi ge full bench ta koi de judge hongak ta le jabanina judge pulapna saba si full bench ne bako aduda tang kulum doidegi high court bar association ge tarapti ge vice president nemon chana su koi ISTB impact AIR DDK asuna chingba mayam chu party da happy u maramdi ayang khabar phongoi daba prinam chu electron da phongoi daba ge khana rakadaba leibanina moi gi se kali leibge se tana na ba hapchin mi yohane da gas tharakhe bu kulum doida ana hoge bise adu gi tharak padu da interim order ma tabiu haidana koina yam kana pressure tawi adu mupu government of Manipur na kari locally Kanita lokata bajala adu orga de koi order tage na kan na haibadigi advocate general lane advocate general da kari measure taken by the state government asi haina haiba kanda koi advocate general na kodak to open da de haiba ngamdre instruction logi ge haidana pare adu di theng me yaro hangchit tawro that means 23 ge hangchit di 25 ta adu da local amado matu ko satisfy orga do order yang ge haidana 25 si la 25 si da Pakan state government na saigi mayam launari bahanari badu maina tang mapanda che minister na kanoda koi gi rajnata Okay oza asgi che no mi si ta tang kun ma si ta kai okay yamna khogi yamna nungai ba timing mani prajam yam gi da so safu me inot no people timing nen sulawe adu lai activity akoi supreme court ki ruling lai adi kela high court kele bansik economic blockade si unconstitutional ni hai adi illegal amusung unconstitutional oi pot da Manipur government act to na sahili sang sitna adu ki matik sang lai adu hantak ki high court of Manipur gi interim order ma tari sina di kai for the effective masina karam safu pibungam gane khali government act to gane thajale aduda wajika hairiba mayam dadi loin khangnare ko order da tagibdo mamai da amu yauri ne aba stern action lawgadabani hairiba economic blockade toriba kangbu se singma takta stern action lawgadabani haiba me yauri aba cham na gi action khara lawgudu na thaba chap chana action lawgadabani hai kariguma lawruk targadi contempt of court togani aduga praja mayam na chu adum movement chu adum lakani aduga hujikti Laibuk Pava Higadra, Nati Chaba Higadra, I call order, have passed over Chelsea 11:30 get right Dani, Adwaitaba, Gaidon Kamei, one publicity secretary. As she pare Hibase, Tang of Jutangna, Adaba the Are, Aduga Masida Mu, and some Mamsung other UNC the support of Wakambuna. Mazepung Asukeman the Tazoka. Okay, I don't know who you reaction was I don't like to get. Was the Muglaxing, Zazukuma Laxing. Government si hauzik yam kitang farm oiba male mayam gi pressure de ni khangde to diar tribe habi ni khangde kalma situation ma khaglai finally act tawre Gaidon Kamei fare Stephen Lamkang fare aduga mu harif si due legal process si lokhat pawre
any action da ko action kudmu lokhal gani makoina ransom da tan ba Manipur praja myam bo han basimadi yaro have say clearly on record thangre on the other hand ansam adagi mo akogi UNC na mulai 48 hours shutdown simunda if limit 48 hours gi manung thadorok tab ta gadi madu consequence to should be bear by the government of Manipur have ni aduradi hantaki hojik chakad bulambi si yam maruina hanadi akogi national highway ko Imphal Maulambi si makta gi mota zribam gi line da nyam kan to hana mai somda ma thakra somda mai thaki bai leire matang the security people of some arubo posam ko work tori hanagi casual ba meeting du yaro dori adu masi full proof bigi hargadi hana su DGP obirum mom yam hen khambirам godu sole oza masi karam ba security gi kopi je pirgadi akoi the safe and sound ogini moina blockade tong tong da yam toina pirba disturbance pibungam godra ngasai objiki hangni kan ko question full proof security pibungam godra ngamoida along these two highways ko I opinion that it will be very difficult. It will be very, very difficult. Example, when I have the Muiba, Tenui Metam, Kogi, Manipur police command and Mao the Kaito Kanjeta, but the Lambi, the Nung Pay, then La Kanato, every place still in a Togi. Adu Mikuto Torpokanda, Kogi, Manipur police, Namadu, Paste the whole Lugni. Adu the Sunatra, central force na so maduka interfere to because this is from my experience adu matam da ako you have to bear it ourselves adu sigi film le adu aina sigi kanu sigi issue sigi matang da aina point kitang thamjani yam pare ko koi moi gi UNC gi maru ba ani pare koi at last Manipur government has taken some strong action sigi koi miyeng ni koi na tawisi adu koi aina kupna masing matang da aina thamjaning go from de koina let's not be passionate si phare college harao ra kan to togum che what is the real problem the highway blockade to economic blockade to sine ani si phar matung da ngasai economic blockade to sarkar sina remove to ngam gadra or on the other hand amukhena cancel kadra see the already declared to amugen chasel kani amugen chasel ta gadi karino adu akoi na object kau thopam le aina si thamne kau thopam le di tawriba ban blockade to se kari maram de kino maram di Sada Hills district laktokani ba jiribam laktokani haibigi haipet khara ingit pangdi torpani natram si masi ki film che adu aina object hangning ibdi amarom da se UNC su laktokring en hana tawre state government su Lautokani, hire Messina, the senior Lautokaduribra, Lautoidabra, have you come to the domination? I don't think another Nasagi told you problems here. Can I dig it to him? Problems here, Nasi said government will defer. Nasai to see what Lautok say, defer to only colony, Hive Tagadi, I income with that, Nasai economic blockade chair, Masi, Hando Kigini, Hina Kaleva. Other in coming of the state government. Mohigi Loriba attitude syndrome kari any kogi Hamlet key syndrome heighter to be or not to be. This and look together to I should talk to be share senior man course. That I have a parator. This is good luck to get lotto. Then let's see the consequences. Lock talks to lock talk token to senior Togaski problem create talks in the Kari the Canada effect the whole people of Manipur. Okay. Sigi problem say aina thaming problem di let us look it from this point of view there is problem say ita ta thok problem economic blockade say ita ta thok leita gedi sigi problem say adu ge kar mind to na kari torga solve tok de highway issue say masi we khana bata ka ba say for example Sada Hills mak the p higher Sada Hills si declare tok de nagana moi area khara chu chanbe aro kolo hari say the issue mu lakani koi meeting issue le meeting issue kari no mai ching kari langon Sada Hills aapko deno. See, these were never part of Sada Hills. I think after Kanoma declared only declared to Aduki Gadi Yadiva. Has the government done their homework? Okay. Sensibly, a long time oina, a nook and corner yinga, Ninkisan pre-plan, Rokana Topakat Piovani, Yam Hesi oina, planning of the Vida, Akogi Madu River Carson, Madu effect and come to be the Tobigan, Yam clear cut when the Tobiovani. Anyway, I do the Sunata. Adu Torga, this is low gag at the low view. Low and Tamasa, Hamlet,
Hemless syndrome I taiko. Sigi film that I would like the government not to function on this syndrome. Okay. Adu torigidi. Manipur yam from the Manipur program yam pam se guts lena nupa thona political will ma lena thok to hon badu yam pam bi wakhlor ma mayam gi pressure ngatani oja da bu khwai lu di hoji ojan so habi gi matungina economic blockade si thing ge gi free gi lai at last economic blockade si thing ge gi free ma lore UNC gi publicity secretary president ani mak fare luri from the ekoi at any cost economic blockade si mathau to hon do mai thi pi bai si akui chana thakna potlo mayam sing se national highway sing da pur poduni madu da economic blockade enforce to mi sing duna akoi makhoi ngam handa bai duna ngam handa bai dura security ki point of view din ai ngasa oja da hanje se therefore ojana ha ki be mutung di even akoi gi mui bhana sangoi matam da du pol lai re hamina hatak manipur sarkar lepi ba khotang ju akoi gi mai thir ga dum halak da bagi film ta ga dai kamai to din security si pi ngam her ga Security se kano si sigi highway lam si sang ablam on the other hand got Dimapur road. Dimapur half the road are within Nagaland, half in our area. In the Nagaland area we have no control. Aduna adai ta torkai tagedi UNC to adai to tagedi we have no capability to handle the situation there. Sigi kanu si 200 something 20 adai muni kanu kilometer koi gi GD road si so GD road si awang bedi kari diga all along se nagagi kanu to begam dominant we jaga le recall ada highway nagasing sina loin ta digi there have been kanu su paper su report kar legi kayam gi group ma som sanction kar question kare na matak te gi lumma ka pak pai is very easy adu casualty tholagedi aduna adu record that is a different ada ain haimna hayeng blockade sinane hoji phawde toribudi yaroi kholo en mafam khare gari pharga kholga mai thabe wane ba adu na taba ai koina mui ba thingbi matang thingnagi ba blockade khuto haibidi machi khudingi kanu nung mayam paisalaga nupi mayam phamjan dana leiba adegi kanu to u kathalaga phamjan lega leiba chapi yaroi to adu gi film lagta gi will have no I think it will not be possible for us to say break that adu de tauta gi mi mayam hat pa dakha gani ai say phamjan le rone adu namna purkane ai ka pa da na tai upai lite adu bhogi di adu film lagta gi I don't think that will be able to okay adu di hauzik UNC na have say at any cost makoi na changi bu khongjang se handoi hen se kanjan ngani madu gi responsibility government of Manipur na bear to godam ni khogi tamo matang se mulak saning si hauji khogi former DGP na habi bigi matung na yes real life practical experience di matam du da khoi su mau da madu gi incident ko cover to ba sasali halakmu tam da hari ba condition sing se loin thengne adu yes madu da gi ngasi bau sahi manga taruk tare yogdi yoksal e adu tamo si matang da अखोइना स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी से पीब ngमोय हाबसी अखोगी फुल प्रूफ हेनब ngमोय हाबसी उजागी मोछि याबिनिंग्रा अदुग सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स अदुग सिक्योरिटी फोर्स मैम इन एडिशन टू मणिपुर की सिक्योरिटी मैम सिंगसिगा तमु मसे सुंगम ngमोय फिल्म म लेब्रा इन केस लेत्रगदी इकोनॉमिक ब्लॉक ऐसे फॉर एनी कॉस्ट इवन अखोगी सदर हिल्स लाउथो ओय फना हायर फाउदा लाउथो पगी थबक लौखत्र फाउदा इवन तौरी अदुदी अखोई सिगी विक्टिम से हन्ना 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 सुम ओयगरा सिक्योरिटी पीब ngमदबगी तमु का हेबिनिंग कनो अखोगी सर्जन there is no such thing as foolproof security ko foolproof security is impossible over kanone adubu masigi security plus atopa political over kano negotiations ni khang de kano hingdi two way approach samada khale ada laiba isudi tamuzu na sungu sa haibiriba we economic blockade ke dogi tau highway core issue da strike to observe economic issues ni hanak di sadails ka jiribam ni matang da tau re adu amang no su auto issue da at the drop of hat kanom tong macha masu amugi su dum tau e ba ka da ma koi ki sidlai si akoi ki singi praja sing sina akoi mai mangun jogi film da akoi na hari si yadraga di akoi lambi thingni kai pa ma phangna हाबी की पोला कितंग इंटरेस्टिंग हुई थी मणिपुर का समझनिंग्रे मणिपुर गवर्नमेंट का समझनिंग्रे अखोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अखोई पामजद्री हाई गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट दा मोइन हंजन हंजन डिमांड तौसलिस बिल अहुम पास तौबसु यारोय हारे को अदगी सदाइल्स जिरिबाम पिउस यारोय मोइ तोंगान जगेना लैरबा सिगी कनोसी यंगबियो तोंगान जगेना लैरिबा कामुसिना मणिपुर गवर्नमेंट डिमांड हंजन हंजन तौसन लेरे सिगी what is masigi logical oiba explanation amta aigi kanoda koksida phangbo ngamde karino makhoi gi government kanom hayo ga khoi central government hanjum central government ga wari sani adigi hujisu hairi moi makta
hojik leitaba nte moi UNC gi kari gi kano se stand si yam famu bane du Gaidon Kamei ga Stephen Angkang kano Lamkang ga phalo batung da Friends group khar gi demand da ngasimak lakpa khoi press release khar da khoi Manipur government ka UNC ga political dialogue tawgadabani haibagi kano lai pressure lai moi mang adi haide ko moi mang haide atopa mi ni aga haile e ana tawri ba potsi Manipur da tawri se makhoi pa mi sikari no haiba sigi kano issue je really khoi Manipur government ki to be or not to be hamlet ki kano syndrome ki kai potsu yamna khoi decisive oidaba lai tongan ba khoi gi musiki hariba nongwaijing chingi kari sadals ki hilok sing box chanjan bagi kari gi plus khoi boundary ki issues ki kari mayam am lai adu mayam no thrust out over sudaka lai adaga jiribam gi di when mon tongan ba lam khra loksal laga cm hen to one jiribam ji khoi jiribam ga more ga sidi Manipur gi ona di yamna strategic oiba outpost de Manipur gi ona de ana jiribam ji da lairiba kuina praja sing ju wari ba kano ji ada Sadar Hill Cyber su Sadar Hills administrative convenience haibi one amrom da masina valley gi kano da akhoi gi arc saraga thamache saraga question da leiba kano da masida administrative convenience ki waham ji su yamna strong oidaba kano kano hitare adu gumba mayam lei adu government na tawge hagadi tawro haga to ngamro haro sigi decisive stay da kale okay amada su thajaba people malhan ba amada su thajaba people manan ba tabak ten to paikalak ba do nakal ne mokta sabai phom ne yamna sumbo phom ne akoi gi ojana sum habi ba akoi tamu su habi ba akoi gi district reorganization natraga boundary gi status yam clear cut amak piraga tung koina problem thok tana ba sin bagi matok tai administrative convenience ki orgo amada yausaluba adagi form ta do yam khodi yam clear cut madugi kanoma execute to badakar oi habni adu luribo phom di Manipur toina kaisuna taba akhoi mayamna praman oina hanaba yen amata pagi su economic blockade torba lamdam sida madu enforce tono hon kanda high court ki ruling fan leidunu su supreme court ki ruling fan leidunu su unconstitutional oidunu su illegal oidunu su madu paliba sarkar any sarkar mo oidunu su Manipur pan sarkar na madu implement to whether enforce to ngam gudra haba wahangsini pakhum koi break matung da tuna lasage matang sai break malu zage break matung da koi tuna jarke impact news ki agenda Manipur meeting ta lagi Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba singbada sinaba yarba Oza break ki matung da biyang tarbe punam putram oksari adum ne imbu se agenda Manipur ni akoi ngasi khanne se UNC ki Gaidon Kamei amusung publicity secretary Stephen Lamkang phakram matung da UNC na akan ba dabi matropa yam thuna 45 hours ta thadok trabu gadi hen kan ba khongjang changsalakani nakal amrom da Manipur sarkar ki makai tigi akoi gi economic blockade to yar mo khogi mathak ta sab sab action lokar kani Manipur ki taka polam khudim security force sinna tunu pusalakani hebe wafum se kadai fauda how far masi kadai fauda makoi na thau utpangam gani amusung laiba akoi gi development sing sing matang Zamani matang dum laksan nisi, hoji matang sida mu laksan nisi. 14 days ni man lok thakre, makhogi kano da khogi truck mai thabi wafum ma yawra top me ma hore due legal process initiate torni hai. Adagi even ma si 10 years imprisonment thambi ya bi wafum amudile. Adabu Manipur sakana handaki matang sida khogi UNC is even hana su kano phungtok pulai bini na masi UN kano gi NSN IM gi frontal organization the mouthpiece ka having amadina phana leidino samadu topungam guda mabra. 아직까지 지디에 좀 자택에 해야 돼. 버전은 자택하니. Until unless UNC나 막 economic blockage 한독 들어버디.
masana dum chatan handu aba bawda due process of law la kadini ande ki di hanaga manaroi lemna ta thado ki be yaroi central government di ga haire aduga adu di ga haire na pressure perapado aduna yararoi madu yadana bigi law mayam ama ko high court mathang di thokadori badu su thamdori adu di sungya yaroi aba aduna masai hairi badu da ani mangna mon pibi ki da kai ga katang kheni chap chap effective governance ama le di loina ngamni full proof kya do da punama si secondary ne di chap chana tauge na khan governance ama chap chana le raba manangam da chaluk to central government gi sidu su yauri dana item number 5 6 so order da mana state government ngam da sing do central government da kan le ba CRPF BSF other paramilitary forces one supply to godam ni aina hairiya ba aduna sigi sida public ki manung tam si illegal activities oibanina chumne gi ILP chana halwa na haibu gi demand to bada to bunata banina sidi hojiki haijani mayam na chadar hills ki adu da idea to mine learning di chadar hills pibam thokpara thoktabra aduna tongan ba ama jiribam pibam thokta du tongan ba ama economy blockade chungtok to biar wa ba economy blockade la basa illegal ni unconstitutional ne ba se maram mo pusa maram chare de economy blockade to biar bro maram cha bam talite ba economy blockade ta adu matlab ta indefinite ne ba adu mase chap chana court na pidana supreme court na haidran le rabase adu da akoina yam toina haibado haimal ladran mayam na bu kano tore governance leite governance khajik to re su le raba adu di pa jiki tori ba phari ba kholi ba chidi government na tore gen to bune te mayam na pressure pi bani ne chum laurak ba kai dori ge government se weakest government ni adu ga misgovernance tore haidran ma kai di laurak pa intellectual kai di laurak pa political parties sing ibadi moi machi hunna bai ne na khaloko tongan ba ado maru aina journalist sing degi laurak pa lawyer sing degi laurak pa tongan ba laurak pa sing sina governance se ko chi to bungam dre world bank na piriba governance ke meaning ado oidre indian constitution na directive principle of state policy da piriba do oidre haiba mayam silak panna na aduna hojiki do sanbilak pada chap farm hen amagaloina na supreme court na haire high court na haire iron hen amagaloina na to haibna ba me khara siru siptare dana kari upaili moi bada thingi bado mayam na pressure pi ba more particularly amukom chung other organization na pi ba ai kupna khangya ba irai lai na khalang me to bodo minister Biren Ranjit tamduda adu mayam sigi khoi leri ba civil society mayam sina chief minister cabinet meeting tawring da ba ko tho halaga Biren na hain ma kholan ba sini chung ba mayam am le ba adu degi farm hen se to bodegi Pranab Mukherjee na aduga matam Chidambaram na Anthony na o machi koi honorable chief minister ni amna hangoi jabe ବ୍ୟବହାର tok jabana ba maroi na Pranab se tamdo finance pai bani masi kobada special aircraft am tharaga kobakanda saheb koi gi phagi ona harabda te kana ki londa da ai prajana yadre simati haibiranu hairaga aircraft ta thor aga cabinet meeting pamaga masi yaroi anything give never okay habadi matam da gas leki habani adugi thongna do sri ibobina madu puthokpi raba adu tare chunga ya hari chini tawra kadam somaliko tawra taragana tawra tredana mai ni tawra taragana tawra tipe thokle jarani adu me thongna puthoraga machi namdana thingba man darkar le machi praja punamakna support togune ba adu manungda amana moi phagi base machi 24 hour manungda 48 hours manungda without condition thado kone hai chi illegal ne ba sisu necessary legal action lori da bi maram nei te ba chumne gi rape taugiba natraga isam chamna mi ma phagi bada maira pai be kara na ma thadok ta yaro haina haibuduga adu da hairga sididi kari yaro da ga du ti kene ba adu da ti mai macha phaba lekai du ga nga ma phaba la la hob yaw da du yaw haijin ba mayam na khangmani na adu gi ti ka su kai de ba aina mohoi bu sogot panate sididi na ga macha singi chu khudong thiba pot amani ne mano me chu ka ka to no ma toro ni toro humni chu toro adu matam kakchana
amase support tauba hadu habse even Janata Dol United ki akhoi gi hana gi former president Tombina so hai ki bagi matungi na mas even demand tauba adugi sip tau habse makosi illegal ni makosi phapum tu he uzazu ko matang salak saning si hoji akhoi gi ja kano na su habi ki biduni sarkar ma legadi ya maru ina akhoi gi magi mathona oibo bi matam da central government gi instruction gi mayukta akhoi gi mau da thingbang gi hoi lambi duna security force amna deploy tau da bagi also at least mau da mui bha sangan dabangam ki bagi thona ma modu da Manipur police am thagar ki Manipur government thagar ki Manipur praja miyam na nungai ki sina wafum amo oina thamaka government habadi praja gi mama pani akogi magi lamjing lam tak pani mapi mapa ne mapi mapa ma du da koina thajaba thamaga lengak sakhan sinraga praja miyam gi sakhau tatna pot chai phangdana le kan da madu da mapi mapa ne leirugadi mapi mapa oidabni na sakana to ibu thabak si akogi ngakphum thokpa piriba commitment se mathau tai ni khale adu commitment se chumna tawpa tawta ba is government ki makha dani adu ngasai ha gibi mutung ina hosi idea da session lom da idea rom da sum ozadagi sum khangjening si kari kari taruga di hena improvement akhogi mayam na pame be economic blockade thingba adai kai kai to ngasai factor amadi hai bi khre aduna wafum ma woni thangraga ngale tna marum amagi so amagi factor economic blockade to buse thingna na gi kan wasta suggestion da kari kari thambini masigi matang de di koi kanana na ina erna su ngasai ipat pan gre ngasai gi effective governance jing de leit bagi malai haidi kitang jing gi kamuga leiba government siga trust deficit yam leiba trust liner ga di corner ga di che object economic blockade ain to si akoi de native nagai portion me am su wa de nati adu si to ga de noi de sunati akhoi da sunate no ju wani hebse masi khoi phajana han khangan ma da ka ba adegi sai point che khoi gi tawmani na budhari blockade ki matang che da kanogi issue adu ada na tabida hai adu su thamasi ada aina haina thamjaning bidi karigumba ma ngasai laiba pot sing si akhoi economic blockade ka kain lai se government gi action natraga action or inaction hai gadra adu ma amedegi लाख पर थोलक पने बा अदरी द प्रॉब्लम जे इना थमजनी दे गवर्नमेंट सिना करिगु मम लोगे करिमु तोगे कांसी द दे शुड डू देयर होमवर्क सिना तोरगा सिगु थोलक पे याय हाइबसे अदु गु मै दु होमवर्क तोरगा तौता गदी आई हाइना अदु सि थोलक पे याय दे हान सु खोइन मांगजु न हाइब डिसीजन जे लोगे हाइ तारगसु हान मांगजु न खितंग फिलर थारगा अम तोरगा हाइसे नागागी केमे एमएलए कोथो मे याव कांग्रेस की द आई हाइ से अदु न तब मोई केनो किसु करि district council isu mayamam lemgani aduna to moi khangnaba khonaba influential oiba mi kokthom leitam na tasta loin leno akni adu tharaga masi problem se explain to ba ma changeba adu idu to de bida hekta kadi ni ada whimsical way da head to ni to sine aine saiba kanugi ni Hamlet syndrome aina ai thamjari se haidi to gudu ri to ro de to ge to haidi efficient government is a government where Mahaina properly loine kaina examine toga duga lobo decision farm decision lobo targeti government sigi adu prajan su silo min su silo kari gi no na sai gi hoji kai se kanu se district kaino gi sadari district se ain service exam padi gi sadari district le ram budung to ai ningsing bauda ai ngasi service to after 37 years of service si bogu de sum to ai pige di pitho piru do ge piru ro hero ai Sigi se achi film na thongom jaba adu high issue sina soida thorkane absi khangabani khangabo itagedi ase tawsia ga tawro hare kuki kamu so noi piram noi su help to si solve to no ba high bine singba adu ma tawrga sumai no pam decision lo ningi ba adigi sigi high ba sigi poche ngasai ko na thugai ga changbai se one way is mukhai ga ko changdoi ne mukner sangai se ko ka achi ma kan adu ma ko da dum for example hairone koi ge kapuri bo convoy me amse nomai ka baktan kana driver manga taruk siro ne adu ke to adu to dai di kanam to gari se piu yaro oza sing matang da ozai concept to yam yajiringi ngasai gi issue si yam phajana handle to biu tawgada bangamgada oithokada thabu phajana to biu ne mamdi administrative ki magi lapses myam leibadagi sigi issue sing se tholok pane yes adu gi area dum yajare masu problem se thok da to di sarkar gi decision making body to thabak phudi mo yamna mamuta na gyan ta na clear cut oina tawbangam gada dun ngamgani ngamoi dun ngamoi amasung tungda kai kai tholok kan bi homni madugi idea to yam phajaba wakhloni madu modi yajare tawdu khoi uja se uji BJP gi aspiring candidate masu oribani hojik BJP ne sarkar paraktana khogi home minister ga se oiren khalase hana DGP or madi knowledge samdare ngani oiren khalase
BJP government matam tu lei matam da akoi economic block se maram sungsa sa da bi am da ko se ba ado ho ji ozana hai bus mai tau dana akoi gi full proof security pi bangam hai tau dana mi khra du gi ransom da akoi manipur wa ga da admai tau dana oza gi mot kari kamai tro ko di mi khare gi da question oi ka no mai jage kanu si da kari ma blockade ka ka to che unreasonable oi ta ge di all public na su kan to kan amaram na suffer to gi amale ko suffer to na tab da tawri bisina kanu si yaning de ko de ngasai koi ki sarkar sin tawru se lokthok ne gam to lokthoi dum to I'm not very certain laiba public na ma koi kanu decision se support to I'm not very certain I can slow the adida ngasai kari gum ma farm this na ma sin rightful have the onna taino to ta ge di public su lakane will be before us adu kanom ga thamje ge muiba sagan tab si da we did lots of homework to ge to ni adu ngasi su hekta jam na ta haidu pu ya ba po na te ngasai gi nampu da khoi pura sakani ko kani adu to waise matam da khoi pu gi da te pui adu su we did lots of homework karai de extra kan force samuni ko kani ga hen torga adu di ngasi na mu kitang henjele ba amarom de di sigi situation ne kitang khene bi sei da namu su kanu ge moi je kanu to ai high court personal appearance or kanu to no moi pha no khona bai na lok thok ko khoto ke matam de adu matam da moi ki din su chen ge na dum to ge adu public ne su am present support to ge madugi kanu du hande ki se kitang khene hande ki si is almost a self created kanu problem ne by this government ne sai ge ai ba kanu se adu na public ke kanu de adu maside da to ta ge di ai na na the government should also think karmai to na I said, let's forget about kanu Dimapur lambi si tuo sim. Dimapur lambi ta to som nak te lak te su yam wa gini kai no po chi me am ma som pusil pa ya da me am lambi su pa bne te ad highly basi ngasai gi full proof ti oi adu reasonably ko kanu to adu gu magi to ta ge kari planning changi karmai to na mi pa kanu to ko pa has this government done that homework I don't think so yam saying that adu to gi to ma de ba oza do sada hil se lauthok tre ziri bam se district lauthok tra din mo tok podi ya da bra adu di mana to si sum men khan bi UNC gi hoji local be khongthang se lauthok tra de mo to bu ta bani adu de to ta ge di then adu ge di central government su me khai wa kan okay si matang se laksani se tamon se laksani se yes full proof ha si yes akogi twin tower pok thugai ne dui babudi twin tower thugai ni akogi Indira Gandhi magi security ga na hatli ni madu wafum du na thamkhga tasengna habadi samna ka da nune da akogi lambi sida ekta jiribam si mafam guding ta yam vulnerable oibante mi eta tabante mi tam hom loin khangim ni intelligence na khangim ni security na khangim ni kadai da soli kadai da kali loin khangim adu gadi akhoi adi akogi full time sa tok sin jahan bagi wari ni mosi soi uthok tra batama mosi oiron su khanbi jiribam labi gi wari se akoi matam punamak ta akoi gi mindset leite masi impal dimapur rota laira kanda da akoi ningjang ya ta ya mayam so ho songba the government so ho songba BRO da taina ba de transporter union na nung tha bo ko paisa phangi bra phangdri bra gyam da hanky panky lai ba manung da lai ba kano du kai no khangde du masi da ho do bu do in da da lai di question de akoi gi government si akoi politics hai ba si security khatna sia de ba say two ways approach na ha je do kai do ga masi pi bam chung pi da ba hai ba si kano oraga decisive action de ne ba koi gi Manipur government gi praja ne expect tawise ada yam thengmal le ada somna kan da lai ba aina hajaning di koi ILP gi mai ne ba bill hungi matang da di nagaga kuki ga pun paiti ga pullaga chami da bangam me ba ado why can't they thrust it out Sarayas ki su se moi naga group ka kano group ka kuki group sin si ga phamina daga thrust out to budi ya da bro moina pa mana kaino pa ada amarom dana khoi gi khoi tampaki kano na tawbuni dana khoi mada ningje mana ga da ne acham gi horo amo gi horo ningje mana ga du moi masari gi ga na ka wari san da ba kai akhoi Manipur da tawisi khoi gi kano akhoi si sakhai ge tampakku le ba khoi sakhai ge hai ba gi pot ama lai ga too much enough is enough hai ba gi praja gi ama lakhine ba akhoi Manipur da lai ba boundaries moina mokhoi gi kano we were never under the Meitei kings and British can hire makoi ngasi moi lai ba naga villages kuki villages Manipur da mapu kai na hingbang am si Meitei ning thong sing sina nga aga
atop mapanagi kanadagi awadagi kadagi laiba dagi nongpok dagi nongsutagi laiba invaders singina tabuda mutai ning thau sing ngak thokpi na moi ngasi hing mangami they forget that common historical experience ado sigi kano se toroga some negativity gi kano ma sumla agadi khigi tampak le prajas sigi tolerance ki limits su cross rak pe madam no di kadawni koi thoning de me am thok pe Civil war thon. maduna singi sinau singna yam bhap ta ba phai ne khalle Asida supplement of boyna. Hojiki leriba lam gi matang sidadi lam sidi individual gi lam matanate. Land does not belong to individual. Land belongs to the state. People the state belong to udam neba. Manipur da leriba kilometer square kilometer 22,327 29 bo haibani 327 leribse. Manipur da leriba praja punamakkinaba both hills and plain. कोई 36 37 लेरिबा कोई ट्राइब मैम से मजदा सिन नागा के सिन मैतै के सिन अदु की हाइबा मा खाइबा यारोयबा अदुना अदु की मतंग ददी चीफ मिनिस्टर ना हाइगिबा अदु दि याम चोमे सुप्रीम कोर्ट नो हाइगरबा पोर्टनी अदुगा होजिकी हाइरिबा सिदा अदोम द बेस तोरगा ngasai तोरचे सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट पीबा यारोया गने हाइबदुदा मपानदा थमगा से अरुना हाइगिबदुदा मोइना स्टेट सिग मथक्ता डिमांड तोरचे करिनाइदा मोइदि डिमांड तो नतब मालिना इन कनबदा मोगी हिडन एजेंडा दो नागा ताबल मैम मची तौना बो हनबदा सदर हिल्स की तौरब याय हाइबसिदा पैसिल लेरगा मोई पॉलिटिक्स तौबने न खल्लेबा सब्जेक्ट टू करेक्शन को आई की ओपिनियन गो आनी आइना खनमे वानी अदर सदर हिल्स से हाइदे मणिपुर से गवर्नमेंट की मखा द लाइनिंग दरवा मोइना नोई सदर हिल पीबदो आई कोई तानरमु अदु तौरम हाइसी एजिप गवर्नमेंट सी यादुरिमनेबा अदु नतेबा मोइदि यानिंग दरबनिना alternate arrangement to when having in a way adonate my politics some sagalak panaba okay tamo to ge ga just adu matang da ma ki hidden agenda la ba alternative arrangement ki bo oro am gi oro hoji khoina yam marui ba kano si economic blockade to bo si mo gi leaders phagat pa hore masi government economic blockade si na ngam halroi khoi praja myam gi khoi thabak to ni cheng chak chana thanu loi pusala ne ni sarkar na lepre lepi ba thok se ngam haning bra yam tena sentence no ado de jam phajana ngam haning ba che hoji ke high river sing si मोइने तौरे थबक से इलीगल ओइबा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा छि पुनमकना खंगबा कांदा मोइसि पुनमक के मायोक्ता ताबा ओके ओइदुइनेबा अदु नागा पुनमक सुनते को ए फ्यू ग्रुप नि मोइने रिप्रेजेंट तौरे से नागा अदु खुलकता लेबा अममदा चिंगदा मानदा लेबा समपुरी बा माइ बेल सिंदो मैम सुन लुजाबे ओसा के दि आई ngasi kan se da forum se da kan point amtang ka thamjani for the kind of introspection Jingde labor, Nagasing che, Luna I am net of Huma Pure che, Sigi presumption che, I think it is totally wrong. I see my Tamjage 2012 give a mangani, we bought him the cotton toshi. Adu then Tinkatana, Adu hold the cotton toshi. Adu Naga area see the I am influence, Kanel M Tagadi, Matam to the Naga can I am the support of Hagar Karinikan hasn't ever NPF na Luan Kagadon. NPF Toratuna. Kanut Matthew Pangi, Congress that was the occasion when Congress came to the maximum Congress. We must understand that there are people among the majority that the Nasai hybrid with the question is we have not been able to reach them. Adu Moy the trust can say Tongabi Aduki area do, Maduki reach the Orga Aquina, Sini and Torpaka and slowly I'm sure that Aquinum Nasai trust deficit lays here, Masi narrow down, make not what kind of effort have we made till that on this line? She's really okay. Okay, but you should Tanzama looks together. Sometimes the government lepovina must then part of the toning, but one sentence. Toning, but then with one condition. Toning is number one, with due care. She is a toning a pangtok tagidi, say the muk. Nasai quite a civil war. I do we want that? I don't think any. I don't think. Metishu pamoy, Nagasu pamoy, Kukishu pamoy. Adugi, film that's toning and something at the task on it. Madugi do Madudi. I won't advocate. Toba quick pami, all of us are suffering. I some of folks suffer to Nasi cannot have economic block and a kind of token. Taugi, Kargi, quit the Q labor sukashu, number point at among them. Soon begin me, I'm saying, toning Adubu, Aigi appealed. Think over it. Think over the problem. What are its consequences? Look at the actions in the consequence. Lakani, see the Pabimota, see if it aggravates the situation, then I think that would be a very wrong
decision a wrong step si ai tham de Line support number to line adu number kan ni Don't like to get don't have it. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯖꯁꯦ ꯅꯝꯈꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ UNCꯒꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ what next फारब मतुंग मागी ड्यू लीगल प्रोसेस तो चथदोरीब्रा नागा ग्रुप सिंग तोंगान तोंगान ग्रुप सिंग ना पीरिबा अल्टीमेटम प्रेशर तौद्रगदी मोय थादोक्तगदी तौरी तौवे हाइबन सिंग बा कइनोसे मणिपुर सरकार ना ngakthokpa ngamgadaba beja paikhatpa ngamgadoribra haibdo that's the question aina aroi boina chungtang Okay, haini bana ngamgadoribra habani. aroi boina matam solution. karigumba manipur government na puna makchi taw ngamdrabadi aina toina haiba surrender tawro center da pithokro center na taw Okay, khai ki wafum ngakpa ngamu natraga sene tawro leibi kana drabani ko jandi hana ko president rule thamo bo habi gramni nakal mom da ko ngasi lingsi libu sing sina phungduk pi matung da yamna delicate ni sensitive oba issue ni ekon ek to mutam da wakhan mun khalaga madugi repercussion madugi fallout madugi consequence मैम दोनों थी जना खल्ला कांदा थबक पाइका थानिंगे बगी वखलोर म थमी अदुगा अप्रोच वन साइडेड अप्रोच तब मल्टी प्रोन स्ट्रेटजी अप्रोच में अमसंग कांदा प्रॉब्लम से वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व तरो कांदा सिंबा इकोनॉमिक ब्लॉकेज मु हलतन बा अमसंग सरकार की साइड तक सु तहुम तो पथबक तो होनिंगे बि वखलोन फुंदु पिबा यामना नुंगाइजे ngasi ki थ्रोमस दा सरुक अबिरबा रिटायर्ड डीजीपी वाइजोय कुमार मणिपुर पुलिस खाइदे मनी सीनियर एडवोकेट मणिपुर हाई कोर्ट अदगी ओजा इरेंगबम अरुण सीनियर जर्नलिस्ट अहुमबु अमुका ना थागा फुंदुक तरी लोइना मथंगी नमाजिंग मिकी निमिदांग वारम पुंग तक फावगी ओरिदे एजेंडा मणिपुर की टीम ना मिजेंग ताबी पुनमुक्तगी कानिबा याथनिसे